Fabrika je bila jedna sigurnost koju si tamo imao kao čovjek si imao, to je bio od uvijek je to bila državna firma. Ja sam došla 83. iz Rude kod Sinja. Tako, htjela sam ići i došla sam tu, zaposlila se, radila. Eto, bilo nam je lipo u to doba, mislim dok smo radili bilo nam lipo, nas je dosta bilo zani došlo. Uvijek se pivalo. I tako, stvarno je bilo lipo, bilo nas je dosta. A živjeli smo, imali smo tamo radnički dom, se zva to ti Karaula, bivša karaula. Vojna, to je vojska bila tamo, ja se još za Trugarske. Vojska i onda to je ostalo tamo i onda je to Neptun uzeo za... Kad je počeo, pretvorili su radnički dom da mi smo tu stali. Jer su vidjeli da nema tu puno svita, onda su morali uvesti, dovesti radnu snagu. Ja kad sam tek došla prve dane, onda sam radila na salamura, gdje se riba izlazila koja je išla kroz salamuru, pa sam je hvatala u kašete i stavljala na vodilice, što su vodile kod žena koje su škatulavale i stavljale u škatule. To sam iz početka radila i onda na rezačice gdje smo sjekli ribu koja je išla kroz tu salamuru i neko drugi je hvatao. Onda sam kasnije opet radila u registru na utor gdje se mećala peć, ta procedura gdje se pekla riba. Onda sam isto prošla sve pogone, onda sam radila na izlazu, isto vadila i poslije sam radila na zatvarač gdje se zatvarala, gdje su se konzerve zatvarale i to je bilo to. Zatvorila, jel? Kad se zatvorila. Bilo nam je puno teško. I bilo je momenata da smo čak i plakali kao jer to nam je bilo tu sve, naučili smo se.